Don't behave like a throat mate in a relationship. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mini akramani, mini Christoni. Share video ima me pa why? Na nyakopo nshira no wa Janet Fredos. I love you for the sake of Allah. Na me mboaye. Mini akramani, mini Christoni. Sometimes round ye nuanu memma bebrebe omo be ebisa throat mate. Once throat mate, say akoba so ope passenger. Kwan bi obefa so anya sa passenger no obeye. Ana meboa. Obo say ya fa trotro da no bo say mate no obeka tema ana kra obesi ama wo say wo kwa obesi akostopo ka o kwan mu ama wo na ka no nipa na gina na wo aba besin na odi utu ka ne mu wie na so gini sika la hawla wala quwwata illa billah so obesi o ahwe kra ka ne move kra na no opestem akọ wo simple kra no only time na wagya wo na okọgya wo say obekro so say wo nkro so ene de onfa ho sana enu anu nkramofo me ebimu ne akristofo ebimu eye o relationship mu opa oba na be krokro oba no mikokuma se kokoye da wa bi won ena omo se ameria no be kofa na anajo ena omo se oh san nfie we haya enti no we de ometima nanti ango no se wala dabi mire na jese mekopeka na ode na akọ aden ana me bisa ne se enti no se ka na okwakope ne enti da ne yere nso be ba fie na sebe ne yere ebra na bibisa na obe krokro ne yere sana na osere sana mema bebrepo eyo se koba se omo be ware oba na da no kura mo ba be ware oba no sa da no wan hwe ntokwa besi abusiafo na ngo no beba ene abonchango wallahi ye be fa ye be fa no gidi omo fa oba no kofia me ka wonan embedu 2 days 3 days na oba na ye bola gramofo memba na kristofo memba munsuro nyankopon me me be mma me ware fo me ka no kura kire obi kura timi ja na yere na wakwatina base aja na yere naka na yere no tv mbom na na yere tv na ye no kunu tv na ye na mba minu yankramofo minu yakrisofo de bia me ka kire mo won enya se me perfect o wallahi awari nti obi be sallah obi be ko hajj obi be ye sadaka obi be si masarati obi be bibia awari nti kiyama nyankopon ne oba no ne be ma ne be gina no oba na jeje agensu no akobonsam jam ti suro twede ampa nyankopon wate oba no se ne no wote na wohu no sa no wote embemba bi ebomba atimodin mbemba bi mututi emba enya nkramofo nyina o embimu ya de bone ama nkofo kura timi huye eka se saa na mbe kramosum ti ana yankopɔ man ti ase ana ye nuanom mba bi nso omu nso omanya papa no nso no omu appreciate omu kurumu ebi mu nso saa na motie nti ye nyina ensuro nyankopɔ oba bi suro nyame be ma suro nyame ne hunu sei aware ati se sallaye ibadat uye ni ya nyame be hyiraw wode otie me da wa na wo hye a nyankopɔ be hu mɔbɔ uye be ma ma obumfu aduru ebeje wo no ene ye nwono nyame hyiraw. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.